hano reka tubereke uko umuntu aparika muri iyi mirongo. Ni Mwarimu Albert nk'ibisanzwe kuri Mwarimu Albert TV official. Ugiye gukata ibumoso, patro wanjye twagiye imbere, ariko wayahindura amapine. Tubanza tugabanye mu mwanya twegera ino mirongo, kuko ntabwo turi bwitize iyo mirongo yo hirya. Hano tugiye kwerekana uko umuntu aparika muri izi parikingi z'imirongo. Twigira imbere twegera hano iburyo bose. Twagiye imbere. Haguruka, hagurutse imodoka, hagurutse imodoka. Haguruka. Okay. Genda wegera hano, egera hano cyane. Egera. Egeraho rwose. Subizaho fora ntuyikandagiremo. Harimo imodoka se wayikandagira. Twigira imbere gakeya. Twigira imbere gakeya, umva ibyo mvuga. Shyiraho akariro. Duhagarare. Sawa. Uraza ukegera iruhande rwaho ugiye guparika, ugakata ibumoso. Ngaho kata ibumoso. Wamara gukata ibumoso ukigira imbere kugira ngo imirongo y'inyuma ize kuza muri za rotorovizeri zawe. Twagiye imbere garafure. Okay, murebe uko imodoka ikebanuka. Aho turarinda yuko wenda imbere hari izindi nazo tukazigonga. Ntabwo turi bukoresha icyo gice. Tuhindura amapine rero, dushyiremo na rivansi. Hano nazi inyuma aratangira kubona iyi mirongo. Namara kubona imodoka iriho neza ku murongo ajyamo, arahagarara. Duhagarare. Wagorora amapine noneho. Saka gasomo urakumvise. Shyiraho akariro bose. Wegera iwawe gakeya, wegera iwawe gake. Tugarure ibyo twakase. Imodoka yazimye se? Niba itazimye igira inyuma gatoya. Twongeraho akantu gatoya inyuma tuve mu muhanda. Duhaguruke, ongeraho gatoya. Aho. Shyiramo iya mbere. Imodoka yacu yageze muri parikingi kare. Rero nawe niba ukeneye kwiga imodoka mu buryo bunonosoye kandi ukaba umuhanga mu gutwara, shaka Mwarimu Albert. Ndi kuri YouTube, nkorera kandi Nyamirambo. Amasomo yanjye rwose kandi nzi ko ari amasomo y'ingenzi yakugira umumaro. Asigaye mukomeze kugira umunsi mwiza.